Mangavate keravijek iznenađenje me roditelenje ko sunnodio. Koga kiklon anglo Allah subhanahu wa ta'ala te čeval pes mire roditelenje kruna taro nuri. Vakiri jek pen koja sosine hafıze Kur'an'e skoro hem kojek mektepi sikavisine čijen hifz o Kur'ani vakiri jek dive kujako mektepi jek terni čaj taro muy ola koro dikjola pesine kajtani lađutni čaj ali beštili uzimande hem pengja šali te pučav тут nešto? Vakirgum šaj pengja mangava te siklovav tute hifz o Kur'ani mangava te siklovam na pamet celo Kur'ani ama miri daj hem miro dat te nađanem baš odova. Šajli? Pengum šaj, suskena. Ama suske te nađanel ti daj. Suske te nađanel to dat. Lakeri dingjama jek odgovor kova nihari na očekungum. Vakerga mangava te keravijek iznenađenje me roditelenje ko sunnodio. Koga kiklon anglo Allah subhanahu wa ta'ala te čeval pes mire roditelenje kruna taro nuri koja ka vredini pobut nego li celo barvali pa je dunjakor. Pa kada mire roditelja kava keren kotara kava solea zastužingem amen a kaja kruna košero te vakeri pes olenge sebepi od ova so tumari čajsine hafızje Kur'ane skoro ki dunja tume nađanlen od ova. Allahu ekber. Diken kova mangi pa prema Kur'an. Diken kova ljubov sine akale ternečija prema Kur'an. A savojtano amaro odnos avdive prema o kitabi Allahe skoro tebareke wa ta'ala. Kozom amen avdive družinaja men Allahe skere kelame. Kozom amen avdive čitinaja Allahe skoro govor. Kozom amen avdive pamtinaja Allahe skoro govor. Kozom amen avdive razmislinaja baš od vas o Allah tebareke wa ta'ala objavinga. Wallahi o Kur'ani amare ko kera amare prašina starge. Bistergem koga posledno puti pravgjam o Kur'ani te čitina. Najčesto ko Kur'ani se tinajamen koga isijamen disavi dženaza. Koga merela nekoj. Samo koga merela nekoj toga špravaju Kur'ani. Kuvela jek manuš ki taksa, hem šunule taksiste, šunela peske Kur'ani. Pa kva manuš pučelale šuneja Kur'ani, vakeri oja. Vakeri koj mulo? Koj mulo so šuneja Kur'ani? A kao je ta namaro hali? O taksiste odgovorini leske mule amare kalbija. Odoleske šunao Kur'an. Hem čačip naske agar subhanallah. O Kur'ani tan od ovakova oživini o kalbe manušesko. Wallahi o kova manuškova na nele nisavi veza e Kur'anea. Oftano muloko Allah tebareke wa ta'ala. Ovna zaslužini te živini. Wallahi leske po hajri tovol
теледери пув, него ли упредери пув. Жалосно тано кога биш, трианда, саранда, пинда, берш години, а панда те клаин насо ихлясем фелек. Кајта намару љубов према оговоре Аллах ескоро те бареке во теала. Козо мангаја о китаби Аллах ескоро. Пенено исламску учењаки ако мангеја те џане ек мануш, козо мангела е Аллахе те бареке во теала, дик козом тано панло калби олескоро е Кур'ане. Ако накави пиродиве, побаро дело читиндојо Кур'ани, ов мангела е Аллахе субханаху ва таала. Окова масе концар бершенцар налела о Кур'ани ко вас, валлахи ховави да мангела е Аллахе те бареке ва таала. Истинито случај кова десини пес, кој е гаф, бут тикно гаф, претерано тикно гаф, деш кера, чороли пе баро. Ко деш кера, ко деш фамилија само е Кур'ани си. И договорини на пес, о Кур'аните пирел секоја диве, која веркер, која веркер. Кој ек тародула деш фамилие, кој ек хер дживдини ек пуро, кова со сине неписмено, на джанова сине те читина, ама мангела сине е Аллахе те бареке ва теала. Мора сине те аджикери е ња деш диве те авало реде олескоро, колескоро кер адеја рад, те аракагело Кур'ани. Па кога ка авлсине одеја рад, карылсине о Кур'ани, ка чумине оле каровол, ка правил о Кур'ани, хем пире на еја, на джанова те читинил субханаллах. Али пире на еја, на кави сине свакова ека ети, хем вакери сине, хада келаму рабби. Хада келаму рабби, хем каровол сине. А кава е говор, мире господар ескоро. А кава е говор, мире господар ескоро. Хем агјар пире на еја цело рад, ка на кави сине свакова е кур'анско ети. Пенено становникија, тар адава гав, валлахи кога мула одва пуро, кога лилам те клајни дженаза лескири, упрало табуте олескоро ирандило ек парно голуби. Вакири кога му клям леки пув, цело време вакири адва парно голуби вртини сине около гробо доле пурескоро. Хем вакири дивесенцар, осетини песине ек шужо мири старлескоро кабри. Агар о Аллах азза ва джел наградини околен кола мангена оговоре Аллах ескоро те бареке ва таала. Свакова ек песке нека поставини опучиве кај суме ко однос е Кур'ан ескоро. Одолеске те дружинамен е Кур'ане. Те дружинамен Аллах ескере келаме. Пейгамбери салаллаху алейхи ва саллям вакерга читинен о Кур'ан. Читинен о Кур'ан. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Читинен о Кур'ан суске овча чипнаске кавл ко јомул кијаме сар шефаачија околенге кола читинге оле. Кога Аллах субханаху ва таала ка испитинитут ка родолтута ро хисаб кавл о Кур'ани ако читинган оле хем кавакири ја раб маказнин оле. Ја раб маказнин оле. Валлахи ов ка уштел сине секоја рад ка пагил сине пиросојба хем ка правил ман сине ка читини. Читиндој ман ка перелне стар сине асва ја рабби. Ов на само со читини ман сине. Ов размислини сине баши манги. Ов дживдини сине, хем трудини песине те дживдини, ко склоп околеја, со ту објавинган киманде. Па ја раб, примин о шефати амаро. Ја раб, примин о шефати амаро, ем смилин тут олески.
ana ne ništo pošukar ta rodova, o Allah azza wa jal te primini o šefaati, taro Kur'ani, a to ke te vakeri o tu miro robi, o prostingjum o günahija tire, ku maškar mire robija, kuf ko miro džinneti. Allah subhanahu wa ta'ala neka smiluni pes amenge, wa akhru davana, in alhamdulillahi rabbil alamin.